Musia wa Motongo TV ni muvea muno kutukwata mbau mwaka mwima. Christmas iko nani tiwa? Nina kikosi chako ba. Twindana chokela kila muthenya. Kilumbu ni tunenanye kikukia kila wakeli saili na deka mnyongwena. Na yue. Disi nine. Nenda ni asia maituma Motongo TV ni tumwendete. Na mwaka wa thila twina maundu maingi kwi corona siana siekala musi tasiona waona mwana ukamwona utamwona nundu ekala na kuba nini ukamutwa skulu umunthe kunene kwitu ni musiai na mwana kwea na Kusyaa kibathukanio chao. Parenting ni one word lakini twamike na kikamba umunthe tuyasia Kusyaa na kwea nicho chao na indi tuiza sikukunesa. I want to say we wish you a Merry Christmas. Tunawapenda sana nitwendete muno na nimuvea kutukwata mbau ba Motongo TV kisase kila mwendete na kilungu kitu cha Tuneenanie. Umunthe takile vinda nina Bishop Mala nina Madam Phoebe na nina Dr. Jimmy. Asante, karibu msezi wa Motongo TV. Thenge ya Tuneenanie. Bishop Mala ni wa JCC Church, Madam Phoebe and our security na siana adhukumana na save a life, save a children and the maundoni ma security na kwea siana. Dr. Jimmy ni CEO wa kampuni na indi ni wendete kuthuthiandu kumamanisia muno maundu ma biashara na undu utona kwitethia ta mundu wa biashara ndukakengwe ndukeyanange bumbe na kwa nita wa Jacqueline Binya ni mwendete muno na nina muthocha undu ngwasia mwaka ni wendete kuthela Christmas nikyo kiba na ndo siana si musi nisikuka musi no ngina Christmas windio na siana siaku andu maku lakini be kibathukanio chao Kusyaa na kwea. Parenting ni both. Na kitumi chako asia hii twike tunenanye na asia isema kisasi cha Motongo TV umunthe yolo wa Kusyaa na kwea. Nundu inabike ngina serikali bando ya asia hii tuminge skulu. Nundu siana 1 2 3 sinaitie thina lakini yue ukakuna wa monzi ute waku school ya bingwa museni ngo ukwiba na nuibere school fees niba twendete nai tasia kwea kana ni Kusyaa handu ange matwike ni tatubaloko ni Kusyaa na kutia siana ndo isi mwana osuya ya chao ekoma ba atinda nao na parenti langu enda kunena muno ni mwana osiaiwe etinda nao kalaba atabwa nondo ulo kutinda nake nukumana maondo kuma kwake nukumutapya maondo yue mwana waku osiaiye na ndo dasia wasioka ilobyo kathukume matia mwana na maito nini ngulilikana nito aneni yechu lakini Bishop ninaona nita makulio muno maingi kuma kwa asia maitu makisese cha Motongo. Na nenda tuyambia nundu itomina mwaka alama takwisi wase niwa Bishop Mala kanisa yiva na moke ndi. Na hindu witutabia hii mwana no asia kata. Asante Jackie, musiaisia wa Motongo ini muvea muno nundu wa ibinda jila twithie twemwe nitawa Bishop Benjamin Mala nitho ana JGC ninya mwambelelia wa ministry su na tuna makanisa kila bandu Kenya kwa ubala wethiana na JGC withaona Bishop Mala lakini headquarter bala ni ba Mulolongo uko Mulolongo kukulia Bishop Mala ona mundu wa boda boda ni ukwete ni kwikwatisia kita wa Kisimisi Kiseo
na mwaka mweu museo na asandi nundu wa kwenda kutwithukisya na mautawala tunena na munoni ngai utunenga ni kana tunena ni nenyu nde ina utuboya ni kana twitha na iliko itono mutethia ani kana tutonde kunenania Jackie peke wathukanio cha Kusyaa na Kwea no mundi twethwa tiona jaji muna wekeiye kana itabisia kana kangi ka miaka 16 na nundu koti ni na ino sakana ikaikwoba kaka mundu lume nundu ikaskati weni asia imakelitu koti ya sia yethi amaneke tobukania eli lakini kubukanya meli maneka kindu cha wana kou serikali jitu yona kana ni bethwe na muya utonda kusisia iulu wa kiko cha wanani na kiko cha uimani ni kana koti yethe itono bathukania na jube pe nibo ngone na ndienda kwasya kana be Kusyaa na be Kwea nundu o wasya kana ndena ndeto sia Kwea ekakonja na kutia na musiai na be angina mumasya ni kana withie mundu ni wamanyika kana nutonyosia ndakese itwa ngungu kana ndakese itwa siitwa ingi ni kana onyandu kana nye mwituangania no nisyae nangi masya nundu alangi ni manasyaie ni kana twikanike kana twasoma na kana ni wasyaie kwa Kusyaa ni kutona kuka kwanzia sia kila muthemba nangi masya kindu tasoma chetawa unwanted pregnancies ukona mundu aitaba akashtukia akethia nusia iye akamboba telemela kwanza isi akatelema akana katelema kethia onde matelema nilwe buonde ona akulwa kana kani ka unito kulya inye tita kakwa nundu tito kuelewa kana no negiara tito kuelewa kana no nasia iye lakini pe kula Kusyaa na kwegwa we musyae ndibo ka kose binda ya nini bangite nisyae na ini bangite mwana ni mwe either enethe kana tenethe kwasya enethe ni kwasya kana mume muyikalania na tenethe ni kwasya kana no bai mwana uga tenethe ona ethwa mundu akwatwa mundu anduka kuya ndwe maithia no eonethe kwa ukindu kila ki muhimu muno pyu ni kwamba kumanya iulu wa mwana o mwele nundu no lazima uyete kana iulu wa nthi withe wesi undu ukaya na wikae hata na kila musya iwekiliko ni witha ese siana sia kwelanga sia ngete kila ikinyile laini mona kwa ube Kusyaa na be Kwea Madam Phoebe nyendi kulia yu bishop ni kula senondwe we andu metawa maanti na maango kile binda wenuka Christmas ukatoa wende maana nukwela na bishop ani na kindu kiseo muno asiai nongina wendo wibangi dukeso telemosi isya umwana akaya wikaya tutona tabia ando na sei na family members maito kila mwezi wa mwaka please eka upush mwana bishop nundu buni bona kwata nongina mundu endwe ready tayarishite kukwata mwana andwa wenuka Christmas kile binda ukatoa nende mwana iba ni mwatoa nie lakini mwina mwana maitina mampushite na maybe maikuelewa hii mwenda kuiyumbania twendo tabia maandi ya maitu na maango mende wana kimbelembele hata Asante Jackie nundwa mwana osu na osu nundu utuma ona yutu nenu pesa na stay noka nundu no we noka bandu ba kethwa ukulyo keno kende ukasia ende ukatwa wende ni wandi ndo kwata mwisu kuwa ni kwenda muona tawe bandu mandikire no ngina kaza nundu na Biblia la bishop wele asendo ase kanandu no ngina matwa na mansiae nundu ayo usunu wathima kuma kwa Ngai na mundu satwa ene tumi ingi ili itatu maoteku nundu kindu chambe mwana etawe ni Ngai so mundu usu embithe ni watwana
kindu cha mbendo na kwitha aimantha mwana ukethia ndana akwatikana kana undu tukwaza nundu wa kwiyumbania ukethia musi family su ndi ready kwikia mwana thini wa mutwano wo nundu wa maybe maundu la mande no betio you maybe nundu wa kiwia kana nundu wa kwitha uteba kubi kana ketha mundu ucio atekwiwa nesa no ketha mundu ucio kabisa health yake ndio mwetikilia kwikata kusyaa na nengi na mama akwa no mekale imwe so yithia mundu acio no motuma na kuweba uikulia kwani uko anyenda wasi athelevu siamina siana nundu ne wasia wa miaka ni abikele 3 na mundu ucio ambia kwenda frustratika na tetha mundu ucio no kwitha ni matwana na kinmathia na atili maybe ibinda yitu ya kwibania yinanite kwina maundu nena kwika mwana tuoka nitukwenda kumonenga maisha fulani ona twina nyumba nundu mwana okana double expense na ndoga na esani yake mwa usini wathi twata biswe so yethia maundu acio yeka we kama sabu asuma nukwenda maybe we na loan nukwenda kumina kana wolange withia ni wa stabilize na ke mundu ngienda kupush maisha asimikalemo kwa ala tweno kamose ni kana mwana osu oka withe ne binda ya kumwea no ngina omubange kusyaa kana kusyawa kwa say auntie uncle ona asei maito kusyaa ona twoka ekai utusukumia bau ekai twikale binda yitu twiyumbanie ni kana mwana usioka ndikakutie atuke ni wako akwikata wakwea ni kana ni anisiala maandiko ma Biblia ma umanise mwana nzela wele kwenda nayo ona kwenda kaikata ndakaamitie nundu na asiana na otia ndina kuna wia wako. Madam Phoebe ni wanena ugo kweli, Bishop ni wanena ugo Musyai na Mwei na indi wisya ugelete kuyumbani hata Dr. Jimmy be kauke ketone Bishop wisya witelema unwanted pregnancies because I think iyo kiuni kitumi kimwe cha mathina la twinamo kusya utebangite ni chao keta muno kusya ku mundu wi kwa kutelema wisya witelema ndi bai mwana okadikana ndona thio katwa matunda motini nukwelewa na ndina silaba 10 kuna achu wako atanioma COVID ati ndinaambia achu na kwa yeye ona ndisi wako Jimmy wathe kama ona ndisi wako ndo ngitha wendo wina mubango lakini ibika abandu kesethia andu matelemie nitawite uteisi nta ukwika ni chao kikosi ya kindu kina nenda undabia ile to break nikenda twende undabia causes of unwanted pregnancies kila kieta pregnancy itekwendeka nundu ingi museni wo wende ya kuosa moyo su ingi muitwa na mwana no kana mwana yeye ya mwana tabisho ndo wasya. Asante Jacqueline. Ndiambia ni Mrs. ya Mutongo ningu wish Merry Christmas la yokete wikino. Ni chao kila kituma twetha na unwanted pregnancies. Kindu cha mbeto alito mana. Kana oneithi ala twi kwa ndoa. Siana tukwata tutese. Mitwa anone. Ona mitwa anone. Ukwata mwata siana matesi ndwenda utuku munano no yamuka kwa jazi ya utuku nitusobye mwana eyo kau ko on Bishop ngwetikana na kwake unu mbango wangai unu mbango wangai na saingi ngai no sele asia kana kaite point ya keli ni kwithwa umundi na nenda onena kwizila kwa research umundi twisika na sindu maundu mengi kana kindu kila kisikie kwa reproductive health ndawa ile kwetu kunjwa moyo muno nino ya after pill niki ndiko ndawa mwere lakini P2
niyo itikite iteto muno iteto muno kuliko condoms. Nundu condoms nuitumia kwa kuzovia Kusyaa na ukimwi na mauangi. Generation ino eyokia ukimwi, eyokia mawau, lakini eyokia chao kukwata mimba. Kuitaba. Na ipitu menya ila meketa kaza ikazoela chao ila pitu yu daweno ngweta ni itumikite muno kuliko condom. Na ndu na kitumi chake ndu tukwenda chao ibu. Na yu aya maitwa mayenda oizu maya mpaka i system hizo ya ndawezu oyoko iminywa na menywa oyona tokiata si monto madhelile after 1 month oyaze ula won tunaona. Dr. Jimmy nituosioka nundu bwane na kindu ke muhimu muno ndawa hii ando meonywa mamwika kusia kuitaba mekea kuitaba muno kukila mawau lakini pe kuitaba pe mawau na bendi kukuwe ya mwana usini muiyo utanenga mundu ungi na uwau no twaya ndakitali kanokwe chiko thoku no nginya tumatavio uko uinywa ndawa isu yananga uyisethi anduka asia tuisioka Musia wa Mutongo TV ntunenanya yulu muno yulu wa Kusyaa na kwea nicho chao. Namba yitu ya SMS ni ili 3915. Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na Instagram ni Mutongo TV. Nitumwendelea nitusiokete.